Saya simpan nagaliang jong gajing sang samla balang Presbyterian Nongjuri ni pediang sungo bahai pi barok syakini gajing syakri lang gajongi hakabakum kini kesengi kabalong kesengi kabakerpang kabakum kabalang ni rakhi ka kum ka Bible Sunday ni aingu yo blay mau ai hangi igijing kerku gajong una ko ka Porsche ko pat baru boleh dekat jeng it, dekat jeng isnei jeng ula ai hangi yau kun jeng Jesus Christ. Ula ai hangi yau mensim jeng banlong ringkat lemban ngi. Baru ai ru hangi ya gajeng sisa jeng kena ketien ke jeng boleh. Kebanlong gajeng kersan ya gajeng im kebaman kesengi ke jengi. Ha gajeng yat nanti jengi. Hasla jeng kena kendong. Kum kejat benriu. Kasih, ublay ula ai hangi ya kini ketien jong haka ketien kabang nging ngisngo ya ka. But nagawanta kini ngisngo bagalong kabadai ban aingu kerpang ya ublay boleh ya yangi kumki kun ki jong. Ketien ke jong ublay kong kaan utrai kalong kabajanai kabapin bhapat ia kemensim. Kijing plau utrai, kalong kabaskem, kabapen stat ya washida. Kihukum utrai kilong kibadai, kibapen kemen ya gadonut. Kahukum utrai kalong kabasngun, kabapen syai ya gikmat. Kajing syapti utrai kalong kabakut, kabanek junam. Kajing bishar utrai kalong kabashisha, kibahok barok pal. Kilong kibakam ikwa yaki banya keksiang shisha ken banya shibun keksiar banala ki kam thiangru banya ke ngap bat yaka jingjau ke raungap tu boleh unkar khu ingi lingba kene ke jing syakri ka bangidon ha ke kum kene ke por ha kene ke por nginyruai ke jingruai ke shispa sopo. But Mr. Mighty Rang Baswa in Yalamingi ha ke surjung ruai gini ke syakri ke jongi but hadien bangilala ban ruai gini ke ruai Mr. Guiding Star Mali in pensengau hingi ke jing thok bakoi ke tien ke jong blai ban yalam ru ingi shomlei lima ke jing ruai Yangi
Haswa bingin lang khmat jong blay ke jing dwai ngan pule kat to kat ne jing shisha na ketin ke jong blay ke bangi la ban syam na ke jing roi sam devent lenong ke besau ke dekat ke bapra ba sipo kumju nak lenong ke khandai puai ke dekat ke baar ke besau Jeremiah ke lenong ke baar khandai ke dekat ke khatwai mat kumju nak sitiu pol sakinong Korin ke lenong ke bandriu ke dekat ke baar po Atoman batukmi bautrai ulong babha suk utau beriu ubashania hu atau siap ting yau terai pikiru kuat jong u namar omdan kajing kerdu ya kita gi siap ting yau kising samla kikerdu bat kisah tangan henry kita ki bawat yau terai kin kerdu yak ke babha nabangatip yak kijingmut kibanga perkhat sipang jong pi ong utrai kijingmut kijing sukken te om kijong kijing sniu ban ai kijing kermen ya pi hakapor kabakut jong pi namar lathit no ya pi ndakador ba te namar kata tupen don buram ya ublei hakamen bat hakamen sim jong pi kibalong kijong blei tungnya doi ublei bet kupa jing bah pening ngon hajan jong me sai sen pan ini kesengi bukuat bekentang kejong me kumgi kun samla jong kebalang yo iklat ban kiu kaying bukuat bekentang kejong me kerat bi ho jisang ye mai sengi kibdam tak jing e bagi le kin ko pa kisengi jong ting janjar kham tam jisengi ki bangi im ki jingpang belawan bantap ya kari khasi jantia ka bi ki jongi mat kumju ya kiri satla ka perthai kerat bi ho ngi skam bat metip khamba ya ta kerat bi de tang tak sangkti ka beden bor ka jong me kin ko pa kabala an pelat siliang ya kan ki jingpang kin ko pa basa sisen kum kiriungai kibadon asla yun ka perthai kin ko pa ila man syakri lat lu ya kerteng ke jong me kerat bi darengkat ame kamtam ini kapor komentar kin ko pa yang ikum ki kon sama jong kabalang mengiwan sekajing ke jong me kin ko pa nak benta man syakri penumburom ya kerteng ke jong me kumjuro stang kumbak stang da kita yo kin ko pa sayo ban rakhe ya Christmas kerat bi inda dawai khmat jong me ban plat siliang no yakan ke jingpang kin ko pa makum ki khun ki be ke jong me ngila ban syakri penumburom yakan ke Christmas kin ko pa magi sengi ki pori balen no siting ke jing em jongi inda dawai khmat jong me kin ko pa ban sengap ban sengoi ni ke jing dawai jing syakri jong me belong tang nong pop kin ko pa inda dawai ro kumju lamakin ke por ban menta kin ko pa chua bo syakri jong me niang ban sam yak kubor ketian ke jong me kin ko pa to pen sle ame dak bor blei ke jong me kin ko pa baki bau syakri jong me sabet ling bayu ne ke por pementa kin ko pa kin long jing bam ki ban ai bor ke jing em ke jong ko mal kasngi dorengkat ame ya ke syakri ke jong ne was dang bakut no jong ka sngau bat piang na kini doa kerteng ke jong Jesu amen blei ni snei ke ban kerkhu ingi bangi sngap ngi sha skor ke tien ke jong ya ke ban pen sngau ingi hagen ke por ko menta bat un sngap un sha skor ya ki jing dwai be lam leng ba ushakri jong hagen ke por ko menta nginya poi sha ke wei ke benta bagata kalong ya ke banginya pusam menya perkhat sepang kane ke tien ke jong blei kabakat kum kani kesengi kabangi nyaken mau kerpang kum lalam khmat nadu ke besdang bagane kani kesengi ke kerpang jungka ketien ke jong blei lari ke bangi tip yaka kum ke Bible Sunday kum ta ke pang ke bangi nyekran kani ke janmit kalong sepang kani ke ketien ke jong blei keketien ke jong blei kawan naka
plural Biblia jong ka ketin Greek kabamot ki kot la juang baga Bible kalong ki ka kot jong ki kot bat ka jingkali kalong balai la ong ye ka kumta ka jubab kalong bak ha ka ne ka kot ha ka ne ka Bible ka bangyong ka ketin ka jong balai ka don ha ka ye ki jingtu khana ka don ha ka ye ki jingruai ki poetry ka don ha ka history ka don ha ka ki an bat kumta tertel bat ka ketin ublay ka long namat kata ka kot bakhut jong ki Kristan nrei kalong ka ba sngoyet ban perkat baki riu krau jong ka perthei ki yo shibun ba ki jingmentoy nakini ka Bible haka ba day bat ka thok katar lani ka literature haka ni ka Bible ka don ka spa ba ka bakrau ya ka bala buri haki sla jongka ya ki ba uta uba puli ya ka unsyam ya kita ka spa ba ka badon haka ni ka Bible banaman kata ngilak ban kali ka ka Bible ka Bible ka di ka ketien ublay kadai ka ketien ublay ka ba ublay ukren hangi ngi ki breu habang ngi kren sho ublay ngi pa sho ublay ling ba ki jing duai ki jongi ban kintiu ye ki jing khot kerpat ki jongi ban ai ki jing aingo sho ublay ling ba ki jing duai ublay ukren hangi ling ba ka ni ka ketien ka jong ladadon kano kabangis ngau bakadai ke jingkran ke jong blay lada kamya dai setia bat ka ketien jong u lada kamya dai setia bat kani ke jingtho bakhoi kabanyong ke ketien ke jong blay kamut kata ke jing ngau jongi kamlong kabawan no blay kata kelong ke jing shisha Nginya pai menta kendiat sepang kekenyan jong kapor melatho ya kene kaketien ke jong blay ani ke Bible. Ngimla ban tip ti kena menno las dang ban tho ya kene kaketien jong blay. Bun lagi nong tho ke batai baga simpor ku masyajar sanspa snem ban tho ya kene ke Bible. Kata nadu ke snem syajar sauspa shwa kures hadu shispa hadienu kris omla ru ban tip ti kena hadu kan nungut ki breu ki balai don kti ban tho ya kene ka Bible ban penlong ya ka komne kumakalong hadu kene ka por ka pementa Henry ki babon ki pediang ya ke kebal wanra dau tau Dr. Wellington kaba ula batai badan om duna ya ke saupungut ki breu ki blat ho ya ke ni ke Bible kinong tho ki blat ho ke Bible kilong na ke jaka ke ba phe ba phe na ke jaka ki ba phe ke jinglong ke ba phe halaga jong ke pateng ke jong ki Henry ke ba phala ke long baka way ke benta ke don ke jingis no bat ke way pat ki nong tho ki wan na ke jinglong ke be pher ki don ki ba long ki sim kum jong David Solomon ki non ki nong ap lang brat kum jong Amas nang ta kidon kinong yalam kum kijong Moses nata kidon kinong tong lokha kum Petrus kidon ru ki bri ki bastan kum kijong Paul latho ye kene latho ye ki nagijaka ki ba pher katu kan ne latho har Palestine
ha Babylon, ha Korinth, ha Ephesus, Rome, na Antioch, ban na Patmos. Kum ta ngi Shem, bawat lalatho yaka nakijaka kibaya per, ha kapor kabaya per, hanray ka don ka jingi day, jong ka way ka banta, bat ka way pat ka banta, ni ka don ka ta ka jingi sno haka. Lala kumangila ongak sikmat, lala don kuma saupungut kinong tho, henry ka jing shisha jong ka jing shisha kalong, bala tho yaka da mensim bakhoy. Ublayling ba mensim bakhoy, upasyaw ha ki briu ki bo ulajit, bakin tho, yaka ay ka ba udan, ban pensngaw ha ki briu. But Timothy laikat riu ka ongkum ni, kijing tho baro, ka long ka bala persat mensim da ublay. Petrus iway huway ka ong, henry ki briu kila keren na ublay ken, habala penki yaki da mensim bakoy. Ka Bible ka don tangkaway ka kubor, naduk na ke kitab Genesis, haduk ke kitab Jing Penpao. Bat kata kalong ka kubor ke jong belai, ka bakran yung isipang ka Jing It, ka Jing Ai, ka Jing Penem, bat ka Jing Siuspa, hau kun jong u Jesu Christ. Kata ka kubor, jong ka ketien ke jong belai. Inya pai minta kendiat cipang kejing yat lenti jong ketien ublay. Ketien ublay kala yat ye lenti ke ba ki don ki briu ki baile kum no ban pinjot no ye ketien ke jong ublay ki don ki sim kum jong jehoi kem ubala thang ye kita ki jingtho bala tho ka kot ke bakli ke bangila ban syam ha ke kitab Jeremiah kala nong ke balai pun riu nantangi pai syam history ba kidon ki bre ki penjot no eka ku mi jong patchan niro hakis nam nyopo hadinu Christ henry lengkot lagi ladon sibon ba ki ba persang ban le kumta henry ublay ha barok ki por upen mi ki breu ki ban tingka yaka kum jong un hemaya u Isra bat ki weipat ki babon yakini ka Bible lapia eka haki benta. Kawai kalong kata kabanyong ka testament kabarim, bat kawai pat ka testament kabatmai. Kani kaktin testament kawan na kaktin Latin testamentum kabamot ka jutang lani ka jinyate jutang. Yaka testament barim ki balang Protestan ki pediang bat itu ye ki laipo kandai teliki kitab ki bala tip baki long kita ki Hebrew canon kat kum John Squatch uong bayakane ke Hebrew canon lapen scam daga assembly jongki timmen mesan jongki jiu hajamnia shua kasnem shispa hadinu Christ. But yakini ki arpun yaw teliki kitab haka testament ke batmai la itu bat pediang daga dorbar balang ke balalong haipo haka senam laispa kendai pulai hadinu Christ bat balapen skempat daga dorbar balang ke balalong hakartech haka senam laispa kendai punyo kini kektian ublay haka basdang kalau dan riu teliki kita, bat kam dan nong lanir khot, henry nak menta ban pensuk iki briu, kenang bakin lak ban kin mau, ki riu syampang, kila persang ban pihak yaka hakilenong, bat yaka jing pihak yaka Bible hakilenong la pediang solonsar yaka ta ke jing pihak balale do Stephen Langton, haga bo la penmi Syajar shispa prabu kunai teligi lenong
Kabalong kendai spa art kundai ke Old Testament na ke Testament ke berim, ban art spa an rupo ha ke Testament ke bethamai. Uni ulang ru ha ke takapor u Archbishop jong ke Canterbury. Ia ke ni lasdang ban penmi ha ke senam syajar art spa art penyau hadin u Christ. Lasisha ha ke senam syajar san spa lai pupra Ladan ki breu ki bala persyang ban pihak sakit dekat. Henry ki babon ki long ki ba kenrum kenram. Henry de tat hadu ba Robert Stephenest. Ula pihak ye ki lenong haki dekat. Kumba ki senam syajar san spa san pusan. Bala pediang pajba ye gram. Kumta ki semi life away hajar shispa I wait lagi dekat. Hakaba arpulai hajar shispa safu sau. Kira lagi dekat haka testament keberim. Ban hinyau hajar kendai spa san penyau haka testament keberthamai. Kalong kabas ngaudai ban penken mauru. Bagi por kiba minshwa mindai Habaga kor shankot 4 la ban syam. Yagi jingtho baro latho dagakti. Kumta ban pen priang yaga Bible ru lahap ban syubut dagakti naki original copy. Kumta ka syim yaga por baga jinglot jingsap kalong ka babun. Shisha kalong ka kam ka bae henrai kalong ka bakraw habangi perkat naga bentar ka jingroy jong ka thok katar. Habangi pai shiga weipat kalyang ngis ngotho Baladon sibon ki weiru ki kot balatho la minslam ha. Henry kila jano haga jing penjot jong ki bor jong ka mariang but ki weipat ki down. Ki archaeologist kila lap katu kani ki kot ki balarim. Henry ki babon na ki kila jak rengai no. Ka bapela kalong bayaki manuscript Jongga Bible lalap lagi babon ki jaka kamtam ke kata ke lalap lagi Dead Sea lani ke bangi tip ika kum ki Dead Sea Scroll ke lalap ika ke senam syajar kendai spa sobupra but haba yenu jor yaki bat ke Bible kilong tik bat kamdon ke jingip her namar kata layak ke Bible la kopi kan ka wei ka Porsche ka wei pat rai kam shim kala bat ka yaine bat sa kumju hangning yo yaki kam bat ki shin reati ki jong blai kumno ula sumar bat uya da yakani ka ktien ka jong u na ki bor jong ka partai baro kenang ba manga bat mangi ki ba hadu kini ki sngi ngila banyo yaka Kawai pat ka benta ki wanginya pai ka long kumno ngiyok pat ba iya ka Bible. Kumul ong syakamat iya ka Bible lasyu bot kti iya ka. Iya ka ba dakata ka lentila ng penroy na gawai ka Porsche kawai. Ray lingba ka jing nang roy jong ka science and technology ba ka jing nang syaprang jong ka. Ngila syam gila don ki jing kala. Badai kesnam syajar sauspa sanbusan ba Gutenberg ulala ban pentrai kam ya ketaka pressed bat kekot ke beningkong ka bu print hakataka korsion kot jongu kedai ya ka Bible hakaktian Latin kumta daga jing syam ya ka printing press layok banang penroy banang pensopriang ya gani ke ketien ke jong belai Kamstad. Ke ketien English kalong ke ketien pedang pertai. Hagabala jan barok ki briu ki tip ya ka. Kumta belai ulas say ya wei briu bekerteng William Tyndale ban penkelai ya ke Bible na ke ketien Greek bat Hebrew. Kabalong ke ketien tenrai bala tho ya ka ban penkelai ka syak ke ketien pareng.
Bat lalak ban penmi bon kopi dagaba shan hakitaki kor shan kat. Kumba hakisnam shejar sanspa laifusan. Henrai hakatahi kesnam ya William Tyndale la kem bala set bendi u bat yaki Bible jang u la thang bala pendu no. Bada kesnam shejar sanspa laifun riu yang William Tyndale la thang im u bat ka basngau it ban perkat kalong ya ka jingduai ka bakaddo ka ba William Tyndale u penmi na ka shintur ka jang u bat kata kalong atuan tu penpek ya ki khmat us im bilat Nyau fusan snem hadin kata ka jingduai ka jang William Tyndale kata ha ka snem shejar ndus pa katway hadin ukris ublay ula jubab ya kata ka jingduai baru King James the First us im bilat ula ai ka hukum bala shan shap da ka muhor ka jang u ban shan ban penmi ya ka Bible ka tin pareng bat ya ka bala tip hadu menta bene kum ka King James version kalong ka bas ngaudai ban pinken mau hagani ka Paul bakum no mangi kum ka jat ban riu khasi niyo ya ka Bible habangi perkat sepang kene kalong ka bamayan niyo ya ka tienu blay kabalong kalong namar bangi yo ya ka gospel kata ka de jing shisha ka jingwan jing ka gospel sekan ka ri jongi kalong ka bapala bat ka bamayan balaringi pai limba ke history kalong kumne dailing ba ka jing 1 point jong Vasco da Gama unang penyahat jong kari Portugal ula gubala syam ning kong ya galinti duriang usri India bat ubala yuk kejat hakalikat hak arfuturik jong u jemang sejar sospa kendai bupra kala penlong bagi kini ki Portugis kinyoklat banyak kai ban sedang ya kai pateng bat suki hang tagla sedang ru bandakol yiki katu kani ki jaga ha kani kari India jongi kajingwan poi jong ki Portugis kalapen long yaki weipat ki ri jong ka perthai kamtam yaki ri European countries bakin pai khamat ban syakani ka ri India ka jongi bat kum ta hadin jong kini ki Portugis kilawan saki Dutch ni kita kinong Holland bat ki niru kiwan yakban khai ya pateng bat ka jing khai pateng kat dembha hak tu ko por kalong ya ki musla ka jing shalan ya ki musla she Europe kala yat bha bat ono bakala yat kum ta ki Dutch kilas dang ban pin ki dori ki musla jong ki bat ham onna bagilas dang man le kum ta ki British pat kelas dang ban perkat ya kita ke kam khayi she India da ke bagi sengru ya ke East India Company haga life waitrik December shihajar hruspa kum ta lingkat kalong ne limda sham ye ke linti duriau she India lesi ke jinge dei jong ke ri jongi bat ki Europe kanang kam shimpor limda la pen kiu dor ki muslang ngimla ban batai ne mudor hak no gurukam ka jing shaga gospel kan 1 point shiga rilum ba it jongi pin ban ublay wala pinja yaki ki baro kat kum ka mon jongu lingba ke East India Company kala penjar ki ya ka himashima shadu kan rilum jongi bat kanihi kala long kapli ka weipat ke benta bat kata kalong ya ka banyo rung baga gospel ka nyo rung syakini ri rung ba i jongi baga jingpenem kanwan hangi bata kini ri lum khasi bat jentia jongi habangi perkat sepang jongga gospel jongga jingpenem ngimla kalam dakin mau tempang yo William Carey ubalaya lap hakari India
Bat yo Krishna Chandrapal ulang unang yalap beningkong jong Jisu haki khun khasi. Hagi nyau trik jong benai April Syejar praspa khatlai uluan poi hapan dua. Kalau kini ke senong kalong ke badan haki tan syela volagens. Kabalong ke senong kaiba hakabalai kendo ukasi udkar baru pareng. Ulai lap yau Yesus Kristus. Bat hakani hi ke senem layok pan baptis arngot naki kun kasi. Waile uduan baru waipat deu ana. William Carey ula angnot bagi kun kasi kinyo yaga ketien ke jauh belai. Bat kumta ula penkela yaga Bible syaka ketien kasi yaga testament ke bertemai. Bat haus nam syejar praspa arusau ula penmi yaga. Henry kawai ni kijing kawai pat ke bentar ke bangi syamah ke Bible ke jong William Carey dan ke Bible ke beningkong kalong bala tho ika haki dak Bengali. Kawai ke bangi amut banong kalong hang ni kalong bahai kita kisnam ki kasi ngimpat don ke tho ketar. Kumta kata ke jing trai ke jong William Carey kam dalong ke pada seiso habai day bat kani ke tien ke jong belai. Nginya sange ang ni ke mission ke jong William Carey nginum ya ri kalong ke sngotonat ban perkat sepang ke mission ke jong re ke pon nginya pai ban pe tang sepang ke tien ke jong belai. Kumta kumnung yo ya kani ke tien ke jong belai kumang lai lam no sedang. Kawaipat ka bapin pli kalat kalong baka balang Presbyterian Harry Wales kelasang ya lagi jongka mission society ke jongka ban pak missionary. Bat ke jingkeli aku tu kupor kalong syanuan pak ketaka di ke jingkeli ke bakrau. Bat ke mancupin ke mau bahaki tu kupor ki sangyam ki babon ba ki kampen lek jingmot ban pak missionary South Africa. Hang ni rung yu ya ke keti ke jong belai. Bola trei hakarukam ke bapala bat ke bamayan Hadian bala yo Thomas Jones uba la don ke jing turwaban penbait bon lek long missionary. Bat da ke jing penyat ke start ke jong belai. Kalong ke bapala kumno Thomas Jones yo ban Pois ban long missionary siya kanigari kasi kajongi. Kata kani ko waypat ke bentar jong ke history ke banginum day keran na kani ko por. Te lingkot kalong bang Thomas Jones ko balong lapa yu ban long missionary siya kanigari kasi kajongi. But ulala ban poy hari seorang haka arterik jong benai Jun kat praspa subway. Thomas Jones udan kawai ke jing yo baki ni ki beriu ki day banang ya ke thok katar. Bat banya lambat ban pen ki ya ke jing penim ke jong belai. Ki don kam banang ban puli. Ke jing kalong baki kasi kem don ke thok katar. Lani bagi kasih kim nang ya katok kata nomor kim don kidak. Hak history jong ke balang katok kumne. Kalong ke jing perkat bastad Thomas Jones naduk basdang bakam dolong ke bamentoy banya lap ya ke gospel limda ki breu ki lanang hi ya ke ban puli ya ke ketien umlay. Kita kalau ke bangila bancia mak history jeng ke balang ke bala tok do Reverend G. Angel Jones ke senam syejar kendai spa Andrew pun riu. Kamlong ke mentoy lese banya lap ye ke gospel limda ki beriu ki tip bat sngotu ye ke tienu blai. Ngengek bagalong kum ke kalong
kata ke jing sisa bo duan boru anaru kia kendo ngimtip e Yesu sapang jongki namar ngasut les gede kata ke dauma bakimyo ban musai la di de ketien ke jong blai kumta mau jam ban ningkong kumno ban wan ra ye ke ketien ublai ha ke ketien khasi kalong ke badan kam baki khasi kendan lagi jongki dang kumta Thomas Jones ula penmi ye ke kot abi ye ke bal khot ke kitab ningkong ngangek klem artien Bau Thomas Jones ulala ban snai ki alphabet ki baki phonetics jongki ki hap thik bat ke tien sora namar bau breu snobha sapang kani ke jingtmu baladengin perkhat daga bor breu kamlong ke besuk ban snai ki phonetics dan kam ban sngotu i ke tien dagi bon snem lani post nem rei Thomas Jones ulala ban le eka tang prabnai hadin bulapoi hasora Yau Thomas Jones nomor kata latip yau kum ukpa ki kasi alphabet. But day de kejing la jung ban snai ki alphabet bangin sala ban tho ye ke ketien ke jong blai ha ke ketien kasi. Ha ke snam shi jar praspa sapulai ke Welsh mission ke la pak missionary show shari kasi. But kini ke la rap yau Thomas Jones ha ki kam school baling ba kani Thomas Jones ula kam yo por ban bon penkala khasi ye ketien ublai ha ke history ke balang ke thok kumni ke jingdon u reverend but in Mrs William Lewis ki ba khmi bat pinyat ye ki school kala penlat yo Thomas Jones ye ke ban IT la ke por ha ke ban penkala khasi ye ke ketien ublai Hakal yur jong kesnem syajar raspa sepulai. Lalor keba penkelak katu kani gelenong na ke testament ke thamai ulala ban penkelak bat shan kendai lenong na ke kot nong yalam. Kata kedai kebang isyam hak history jong kebalang. Badai lingba ke Calcutta Bible Society Bagala shan ye gospel of Matthias hagas nam syajar praspa so punyo bat kemalal poi shakani ke rijongi how benai February syajar praspa so punyo hadin kini Reverend William Lewis ula treshitam met bat mensim klem shong tan ban penkelakasi ke sound gospel bat ke kam ke apostle bat lala ban penmi Yaka kesnam syajar praspa san pun riu. Hadian kini Reverend William Lewis ulat rei borba ban pendap yaka testament ke bethamai barok kewe. Komta yaka testament ke bethamai lasyon hagesnam syajar praspa nyopuwe. Kabumot bagalong tang laipu snam hadian jong ke jingwan jong ke gospel syakani ke rilo bai jongi. Badai hadian jong kini baki missionary daga way ke jingmut kelai kutlang bat buru kum ka thong badai ban penmi no yaga Bible barok way hakaktin khasi nadu kani ka por ki missionary kelai treshitam ban bu yaga thong ban pendap yaga Old Testament barok way ka bas ngokmen ban tip bat ka longru kas kaban sa jing kan mau hagas nam jubilee kata hagas nam syajar praspa kan dapuway kalalong ka kamba kaban pensa kan mau pateng paket bahakan hagas nam hagas jing rakhi yaga jubilee lala ban penmi yaga Bible barok away halaka ketien khasi ki missionary kila tray shitam ban penyo yaga Bible haka ketien khasi nalor ki missionary ngem amla ban klet yaga jingshisha bakal baki dan shibun ki waypat ki blay rablem yaki kamtam hakaktien ban pinkala yaga Bible shakaktien kasi ki balalong ka jing ki nongyarap bakraw kamtam nakamta jongi ki longdin napadeng kita baro ki babun kabang isyam haki jing thok kelong tang arngot
kebangilala ban kibala don hakatup jingkan mau bakata kalong Reverend Ksan bin badu kpa kabari uni ulong uba kampalat na baro hakajing pena ya keketien sora ngimla klem da sungu ya kitu baro kibidan keti ban penyok hangi ya ka Bible kabalong keketien ublay kaba shisha ngimtip kala syajungi kan long kabakumno yang ikum ki khun ki jengat limdangi don ya keketien ko jong belai nekan mau ngi don keketien ubelai ka bakodor kaman kershan bor yangi naman kata ngas ngo banong tu long ka buram yo belai halagas ngi namar ka keketien ka im jong kalong ka badai bangin kan mau sngo buram ki missionary ki jongi kibala IT met bat men sim ban perlong ya ka Bible kumne ka makalong bat nagabentak kani ngilad sngo ban aingo yo blay bat nalor kani ka longru ka bas sngo kemen baki missionary jong ka balang Presbyterian bat ka bor balang hi kila ai lajlut bat kelut ya ka tien ka jong blay ya kani ka Bible sha ka jaj ben riu barok way klem da bat haka lari kanda bat haki yaga hok long try haga baydai bat ka Bible haka ketien kasi ngemla kham da sngu kerpang yaga Bible Society of India ka ba haki ni kisngi ka pinmi yaga kot ba kasi nagaway ka por shagaway pat ka ketien ublay ka long ka kot ka bla rimtam hasni perthai ila banong rega ba phla ka long nakijing ka ba phla ni kijing phla barok kalong bagalong ka kot ka bom jublan kaya dai ba ki por baro kiwe ki kot ki manrim no haga jing telon ka por ki hap bat ki dai tang na ka bentak katulani katu kan ni pateng suki kim don shu ka bor kata ki brio na ba kam ye dai shu bat kata kapor henry ka ketien ka jong blai kalong ka ba phla ba omdon kam ban penbha lane ban edit ye ka omdon kam ban weng lane ban delete ye ka ne ban pendap ban enlarge ye ka henry kum ba kalong nadu ka basdang ka ne kum jo bat kaya hap bat ye dai sbak hakan no ka pateng ben riu klem jing bakala bat klem jing duna habang idan hagi jing sngob ha hagi jing dap kerhai hagi jing kemen hagi jing sngosi hagi jing pang jing stambat ki we ka tien ublai ka long ka tenrai jong ka jing kershan ki jing aimen siem ya baro bat haki por baro ublai wang kumta kan long kata ka ketien ka ba mino na ka shintor jonga kan phai suda shanga hanai kan pendap ia kata kabangas ngobha kan roiru hagata kabangala pha ia ka Isaya kan long ka san pusan ka dekat ka bakat we ka ketien ublai ka yaine shadow ki bom jukut laga perthai ka lek no ka do baro ka komu phlang uta uplang uyap ringkyang henry ka tagak tien utrai ka yaisa bom jukut u jisu ukran shai kumne ka beneng bat ka khendau ken lek no henry ka tien jonga ken lek no setia u bleiling ba u Isaya wang kumne utau phlang uyap terkhong utau senti utlor no henry ka tien u blei jongi kane junom Yonis wang uta ubekentat yanga bat ubom pediang ya ke ketien jonga udon ka penrem yo ka kita ke ketien ya ka bangla keren ka tahken kan penrem hakis ngi ka bakanto ka ketien ublai kalong ka tenrai jong ke jingkemen ka bakrau bat ka bane bom jukut
Ubriu ubastat bat ubasyempang, bat ubriu belai. Ukiar rai mau rai ding na kajing selabat ki beman. Bat umpen sengap, umpen sengau, yaki jingkular bampen sengau bahaya u. Naba u sengau tu bahaka ba upen sengau bahaya de haki hukum utrai. Bat haki uperkat bat pusan senyasengi. Ulong kemuta uding, belatung harut ki wa ubasai lau sok halaka ayom, ubaki selajong keman tolono, bat ke maule kan man ba. Ubriu uba iit yo belai, nyokor ya ke ketien jong bat umat ya ke jingbang bat ke jing tiang jong ka. Gila ban penti kenaru, bagi job nega tamlut ya barok ki bakoror tam jong ki jong ke pertai lagalong ke kesial ke rupa ki labru baga kam tiang bonsha banya gengam bat haka ke don ke jingdap kerhai da ke spa ke bakin jabeneng ni don ya gani ke ketien ke jong belai bat ke ni ke jing shisha haga bak penkut nga kermen bangin la banya solang baru sames banong akat no nga i yaki anjong me kalong ka jing perkat jonga baru sisngi kesam ka sispa ka khandai ka dekot ka bakhandai unyo bleu un ker khuingi na kam ta ka burom jong amen. Agni ke puarpat ngin ya solang de mirwai ke jurwai ke basispa lai pusau. Bagi lai lo kakten ubleng yen ya ro kalong kakten somai kung kasih bapencai sulha penjem kalen tikau kalabani layo kajing shisha yaro Ingnya pai shu blei jing doi. Yang ngu eme atrai blei buk pa jing ba beneng. Ubada ke jing i ke jong me mala pinyo hangi. Ya kene ke ketien ke jong me. Ke manlong ke bor ba ke jing kershan ya ke jing im ke jong i. Bagi nang lak ban san hala ke sengi. Daka ku kun rat bi i. Majarap ingi kum ki khun ke jong me bagi nang lak. Ban i ban puli ka. Bat ban rikop ya kah ke doknut ke jongi. Bat ban pentri kamru ya kah ke jingim ke man ke sengi ke jongi. Kenang benginang lak ban long ki khun ke jong me. Ki balak ban pen sngo bahaya me haki por baro. Shim tingi atrai bi it ku mengilong. Ramab ru ki pop kirengkang ke jongi ki bangi jupen sngo si ya me. Mara ke bawai no jong kene ke jong mani ke jong syakuri ke jong yema. Tu da airu bagi jong it ba ke ba phala ke ba mayan ke jong mau blei ku pa.
Kijing ayai kepada Jesus Christ bagi jeng pisai baru mensi mukut dokan long bat kan syong sak bat ngi. Mentah syuruki bom jukut ro. Amen.